Mario, what are you doing here? Lovim ribu. Loviš ribu? Da, lovim ribu. Zašto? Zašto? Pa ribi ulje i to. Znaš šta si mi rekla? Mario, you're living in the past. It's easier way to get fish oil. Omega 3. Omega. Coach! 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 Ovo, jel? Tako je. I vi little bit in front of you. Tak. Hammer grip. 3, 2, 1. Idemo. 40 second work. I breathe. Tako je. Control on both way. Up and down. 15 second go. Breathe. Ok, imamo 20 sekund do kraja. I još 15, Mario. Survive, još malo. Tako je. I zadnje 12. I 10 second work. Tako je. Very good work. Imamo još 5. I 3, 2, 1 and relax. Ok, relax. Okay. 20 sekund. Yes, put girija dole. Relax your muscle. Može. Now sumo, čučanj, znaš, nogi. Idemo ramena, nogi. Može. Ali imaš još 10 sekund. Polako. Vidim you are full of energy. Dobro, jesam. Da, tak. Pa, 5 sekund. I 3, 2, 1 i sad može. Dobro, idemo. Tak. Tako. Slowly to control. To. Tak. Tako je. Guza dole. Chest up. 15 second go. To. 20 sekund do kraja. But you don't need to hurry. I još 15. Tako je. Dirty Harry. 10. Još malo, Mario. 8. Tako je. Još 5. I 3, 2, 1 and break. Ok, 2 exercise ready. Još 5. Now opet ramena, high pull, hop. I polako nazad. Ali polako, imaš još 15 second break. Uživaj. Ma idemo još. Ha? Može. Počekaj, imaš 3 runde. Ok. Dobro, 8 second. Ok. You are ready? Yes. 5. Dobro, prepare good position. Može. I 3, 2, 1 and let's go. Tako je. To. Elbow highest than shoulder, tako je. Slowest nazad. To. Breathe. Tako je. Ok, 15 second go. Very good work. Još malo do kraja. Survive, 20 second. Tako je. To. 15. Ok. I zadnje, Mario, 10 second do kraja. Tako je. 8. I još 6. Super. I 5. I 3, 2, 1 and stop. Ok, relax. Dobro, now it's difficult because i ravnoteža and technique. Po 20 sekund na noge, ok? Lunge, hop, go down, up. I here mijenjaš još girje. Tako da, you fighting with i ravnoteža, with technique, with girja, be focus. 3 sekund, Mario. 3, 2, 1, idemo. Tak, jedna noga, lunge position, kolano dole, polako. Dole i mijenjaš, tak. Super, very well. To. Tako je, to. Još 8 sekundi druga noga. Evo ga. Bo idemo toliko po 20 na nogu. Hop, tak, torso straight. Polako. I zato malo slowest, tako je. To you control girja, not girja you. I 3, 2, 1 and break. Dobro, great work. Ok, sad imamo što? Break your leg. Kako ja to kaže? Ne vrat, leđa. Leđa. Ne vrat, leđa. Džale. Dobro, tako je. Znaš, toliko. Hop, malo i prema. Tako. Dobro, 3 second, be ready. 3, back your hips. Now nogi closer. Closer, tako je. Nije. Ali ne together, ne zajedno. Tako, dobro. 3, 2, 1, može. I roll. Dobro, 10 second. Dobro, very good work. Još malo. I 5. I 3, 2, 1 and stop. Ok,
Dobro, teraz abdominal, znaš. Okay. Russian, ale kratko. Tu you can... Ok. Control. Kontrol, Girija. uvijek, kontrola. I na kraju ide plank. Daj Ili dolje? Daj dole. 3, 2, 1, može. Girija je teška, tako da dole. Tako, kratko. To je torso, verti, tako je. All twist with torso, short exhale, tako je. No, nema lako, dobro, još imaš 20 sekund do kraja. Malo, Mario. Survive, tako je. Tako je, i 3, 2, 1 i reć. Ok, zadnja vježba. I ovo napred, jel? Tako je. In front of you i straight arm. Ok, 3, 2, 1, let's go. Tak, malo harder. Tako je. O, da. O, to. Tako je. Ekstra, 30 do kraja. O, to. Super. 8, 5 sekund. I 3, 2, 1 i stop. O, bravo. Very good work. Mario, odmori malo, maksimalno minutu i idemo još 2 take runde iste. Može? Ne, možemo zapravo. Može. Many people it's afraid to using fat, but this one it's definitely what you should to use. This product is very good for your health. It can lower your blood pressure, you will be sleep much better, and this product improve your immune system. More information about this product you can find in the description of this video.